باشە لەسەر ئەم پرسە ئەم پرۆژە یاسایی تایبەتە بە پێکهاتەکان لە عێراقدا من میوانداری سامی ئۆشانامان کردووە میوانی ئێمە کە ئەندامی فراکسیۆنی سۆیانایە لە پەرلەمانی عێراق ڕاستەخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمانە بەڕێز ئۆشانە ئەم کاتت باش ئەم پرۆژە یاسایە بۆچی ئەتانەوێت چی بۆ پێکهاتەکان بکەن؟ بله زۆر سپاس بۆ کەناڵی کوردستان 24 بۆ وی میوانداری هەلبەت ئەم بێژن پشتی هەلبژاردن و ئەم چوونە پەرلەمانی عێراقێ نوکە ئەم سێ هەواڵت ئێک کوش کورسی دهوک و کورسی هەولێر و یە کەرکیکێ ئەم نزیک بیر بچوونتمە ما ئەم بێژن فراکسیۆنێک ڕاگەهاند ئەو ژی بناوێ فراکسیۆنا سۆیانە یا کریستیانە هەلبەت پشتی دانوستاندن و ما gelek yaset wêrê xandin û berî hinge me xandîn ser yaset Iraqê û kê mukasî wan me dît ku gil û gazindet kiristiyanet Iraqê gelek yê heyn ser hindekî yasa û hindekî yasa eslan nînen li Iraqê da em ji ber hindê me em geşne rêkeftinek ku em dê şûlken bû proje yasayekê پەرلەمانی عێراقê ku ew jî yasa parastina pêkhata û her wisa nehêlana cudahî navbêna kiristiyana û hemî pêkhatit Iraqê. طبعا ev proje yasa em şên bêjin ku ser 4 beş yan 5 beş em dê dabeşken êk ji wan ku maddekî girêng li distûrê Iraqî heye ew jî madda 125 distûrê Iraqî taybet e mafit kargerî û siyasî û yê rewşenbîrî و یت پرورده پیکاتا بله بداخل دی وی ماده گویی دویت پریکا یاسایی که تایبت الپرلمان کو اف ماده 125 چریک بخد بله تانو که ام بیژن پرلمان عراقی اف یاسا نداره خزبو شبرند ام دیکار کن کو یاسا که تایبت دانن بو ام بیژن بو جبه کرنا ماده 125 اوی تایبت به مافت سیاسی و کارگری و اجتماع آماجه پیدایت پرورده یت پیکاتا داوجی هست گرینکی خواه بت دولته کو ابجی هست پیپ کن کو حوالاتی نشتیمانی نه فرق جداهی ناب بنوان و نتویدینی نه جبرنده اف ماده گرک دف ما گرینکی ام دی کار کنسر کو یاسایک بو بیت دانان هر وصا یاسایی که ام ده حاول دن کو شول کن نوی پروژه دا اوجی بونه هلانا گورانکاری دیموگرافی العراق چونکو هم جادی بیشن بداخوا گله گورانکاری دیموگرافی دشتانه و احاد بیریدان هر سال کرکیک هر سال بغداد کو گله عردت خلق مد کریستیانا هاد بنا فروتن هاد بنا ولگرتن بشبکه نای درس و هات نفروتن چون گله خلق ما پشتی ام بیشن 2003 و نخاص ما پشتی شر داعش 2014 گله خلق ما واری خو عرض خو هیلا بینش بر شهر و نبونه امنا هیل دوره نچار بن کوچوبنا در و هندک اجندات بری کار کردن بو داگر کردن عردوان و گورانکاری دیموگرافی چه به امده حاول دان کو افیاسات دیت وجودی دا کو آن گورانکاری دیموگرافی نهت کردن و اصلا امده حاول دان کو اوت ویشه و یاتیشوان ولگرتن به نیاسایی دی وگرنه و بو خلقیوان یترسن باش لبابەتی کورسی پێکاتەکان بەڕێز وەشانە چیتان ینی دەستنیشان کردووە لەم پرۆژە یاساییە بۆی مافی پێکاتەکان بپارێزێت بله هلبت دوید یکم جار چونکو ام وکی ام بیشن جه پرلمان جه دانان یاسای ام دیکار کن بود دانان وان یاسا داشتن پیشتینگه حکمت عراق ام دیشن سلطات تنفیذیه دیکار کن بو جبج کن وان یاسا او یاست من آماجه پیدا روسا یاست کاروبارن آینی چونکو المسیحیت العراق آینت گرین که العراق نه تانو که یاسای که کاروبار توانی تایبت نینه
هر وصا راس بكر امديشن ياسا كريداي بارد كسايتيت حولاتيت مات كريستيانيت شكوتانو كحولاتيت عراق قاليت كريستيانا بياساي كي جشتي يدوار كساتي تينا تعامل كرن فيجش برهند ام دي كاركن كياسا كي تايبت باري كساتي كريستيانا چكو آينه كي جدايا ام دويت ياساي كي تايبت بوان دربيخن هر وصا یاسای که گرنگ یهی عراق دا نوکه اوجی یاسای حل بجارتنه کو گلک ململان سیاسی سرویاسه تیتا وجود دا کو اف یاسا گلک پشاشی هاتی دانان اوجی هل چونیتی حل بجارتنه نینرد کریستیانان پرلمان عراقی چکو ام همی زانن کو پنج کرسیل عراقی هی بو پیکاتت کریستیان اوجی بناوی دهوک هولر نینوا کرکیک بغداد بله بدا خوا عراق همی کری ایک بازنه دنگ شمی عراق تید بوان کست خبر بجه کری گلک اجندات دا شولکن گلک خلق بیجن اف کرسی تینا برن پریکا دنگت نیت راستقینه یت خلقی اوه نابنن یت راستقینه جبرن ده ام دیکار کن براز بکرنا یاسا هل بشارتن کو ام بیجن تومار تایبت بو کریستیانه هبت تنه کریستیانه مافی های دنگ خودنه بر بجرد خو او بتنه شن نینرد خو یت راستقینه سر بخن و فرکن پرلمانه دا کس نشد بیشت کو اوان دنگت نیت خلق کریستیانه یت هاتی دا بو اندک اجندا دا شول کن اوه بشک سیاست گرینگ ناوی پروژه دا ام دی شول کن جبر بسیارتا تگوت که آی ام دی چکن یما اوه کو ام دی حول دن یاساب دان دیوان یاسا دشنی چخت الحكمات عراقي بكان كو جيبجيكن وانشتا دا خلق مل عراقي حسب بكان اوجي حولاتي درجيكن عراقي نا درجة دو سنة العراقي بدا خونك قالك في هستت كان كو فرق جدايك يهي ناف بينا قالك نتواو آينا نابت العراقي دا كاسش كاس بلنتر بيت نابت كاس بيشتي اوه حولاتي درجيك دو همي لازم بيكسانا تعامل قال بيتا كرن باش بەڕێز ئۆشانە ینی بەڕێز سەزانیان پرۆژه یاسایە ئەگەر ئامادە بکرێت ئەچێتە پەرلەمانەوە و پێویستی بەدەنگە تا ئێستا دەمی ئەندامانی پەرلەمانی تر لە فراکسیۆن و کوتلەکانی ترتان تاقی کردووەتەوە بزانن ئەوان ڕێیان چیە لەسەرم پرۆژه یاسایە دەنگی پێدەن یان نا و هەماهەنگیشتان لەگەڵ پێکهاتەکانی تر چۆنە لەسەرم بابەت گلک هلبته و بسیار که گرینگ بود چون بری نو که مگلک کمبون گل پیکات تو آماجه پیدن کو نه کرسی یت پیکات العراقی های پنج کریستیانه چهار دیتین یک یت فیلینه ازیدینه یت صابئه و شبک ما امیترینشتین گلوان مدان ستاندن کری کوک پیکات ام دیکار کن گل کتل دیت معظنیت برتمت شیعه و سنه و کرد همه دهاری کار من گلمه جه خوشحالی و از دی بیجم کو و بوماوی هی و کنیف و کتله ما کتله سوانه ما گلک سردانت فراکسیونت یت شیعه و سنه و یت کرد کرین بارابتر شوان یت برهون کو هاریکاری مبکن بو در باز کردن وانیاسه چونکو بارابتر شوان بیشتر و مافی ویا مافی خلقی یت عراقنا کو هر ایک دیف نتو آین او دی یاست تایبت بهبت و راستی بارابتر شوان یعنی هاریکار بین گلمه گوت ام دی گلوه کار کن بو در باز کردن وانیاسه کمبونت مد بردوامن ام بیش متا حتی نو که هشته صادش وان فراکسیون مسردانیت کرین هندکت ماین با فیوادو ام دی همه تمامی سردوان کن بو دیف چونه بیرو بو چونه توان کو آیا چند هاریکار بن انشالله این ام بیژن کو همیدی هاریکار بین گلمه چکو ما فکی یه اویدیت خلقه که راستقینت عراقنا کس نشد این کار ویچ تیب کن اشبر هنده همیدی بارابتر شوان دی هاریکار بن وید چتی ام دی لوبیت مازن چکن داخل پرلمان عراقه دا افیاسا دمید بتا گنگشه بو پسند کرنا وان بو خاندنا ایک و دو پشتینگه بو دنگدانه داشتن دنگت باش بو بینن و افیاسا در باز من شبرز سامی ئۆشانە ئەندامی فراکسیۆنی سۆیانە لە پەرلەمانی عێراق لە دوهۆکەوە لەگەڵ ئێمە بووی زۆر سپاس بۆ بەڕێستان